Say yamwakwa baby me Adom TV Badwam na o hye no nyame Adom wode fiade ya cheye memendanso erade de becheye na ne kwasiada ye nyina yakwa akohie mu wo Perez Dome eye adwo no ne ada erade ase baby ode yen abedure na wo kwa wo so nya apomodin pa na ode ko nti Dr. Sharp Herbal and Prayer Center ewa ha doga no pay yamwache Megoso se bibia boko de ajana Adom na metwe wo kwasiada wo ba ede yen Adom praise no Menti akura. Hey, don't. Hey. Moye praise bi wa. Praise Meba. Baby, me heard that all kind of now. Me sign wo yi say 29th date no. O ma say yi me chairman wo dey eduru ha. Say ya najo. Nya najo. Anopa. 3. Me ye behwe. So am an invitation meba. It's over. Bet you 70. Meba. Mate wada wo ma. Yeda nyame ase enenso so yeda foforo asafo awrade nyankopon ede akye Mami papa me the Reverend Dr. Mosinyako dodo na afrem Dr. Sharp the demon chaser uhia yese ya na ye die ntia ya se insuo to oyonko abogisema na wasa bi asi wodiam sane ebe ya eba wodi bedum no odofo se ye ka se ade a ye frɛ ne yade a ebia wunima de ye frɛ ne yade ebetimi kura mpo ama obi aka se bi wo kura mpo na ebi kura mpo na wayesi bet na onyeye eti se kromfo a yache na ye buru na otimi ka se we kura na me ye ebi wo no nso so a na entesa eye buru ni ntira ma me papa yade yade betimi ama obi adi ni sika kura ache keke na ne nyina nso ne se yade wo hwedie na ayaresa enso so ayede be ewo ho enti na ya ye ne muhia abre ne yabre bia no na senka wo yare ana ukiteska ana nka wonya ayaresa wodu sika ekwa na nka wonya ayaresa nka odofo nka nya din enka nya din kura na enso so no ubebo nsem ama wankasa ho ubetimi akina he siesu obi timi yare da ho bi a 3 months no da faako na chi nyina ye kuro enye so opewu ade no oye ho hwe anya de be entimi nyeye mame papa ya to nsa frew da bia ya kan nsam we ha ho enka wukura de enya soodin a enka woni problem adentia Dr. Sharp akire o se na so ye ho no ode abibiduro esayade o sayade bia bi apart from achachakwata ena mumu o sayade bia bi ena kompo se uba na se o saw yade what your consultation would is can be at was o saw yade ne antimi ankwa what do sika be mam enso we na ni party ho we ni party mi san ko ba bi se me kwa akopa bibi sanka e be si usu a nke ya hyeuma ye waduru a aye adwumanti ne ye kire se anye ya ye du sika no be mam ye be se mo 15,000 Ghana cedis tete 150 million e de account ya mfa mo report ma police me ba cha oto no mo ye de en wa na opa o ya de wa na opa obre enka wo de enka me mfa ne se sabi adwen no kura nka achim kura no enka wo de benuma duro no bi anye ya no adwu sika na me mabaka wo sare nso ade yade nam wo firi ha ebitimi kwa ko Benin masa Beni ahohomo no omuntitwi o ntitwi enti o ka dia o keka kire nyina nsem hunu na o ka kire no masa ba bia wana 2 million wote na nkasa ne bibia no eyo man no mu na wo bet esan se wani na no mu na wunnim nuamanti no ade bi wo no ma wummu umfa nya hwe se bibi ti se nkuto kura se enkuto keke eya duro shebata eya duro papa
but e wa no ma ummu enkrofo esoso no market a o mfa anya hwe ma me papa wa na wa ba ho kwan na wo bre wa nkasa ena obi baba beduru ya onam na machina bre ensoso ye kasa da bia wote o aya wo kohwe anu ma wese be ya masa anansesam wanhwe ni ya me pa cho ebe wi ase no ananse da bia wonwu da wa ye te se commando anansa bronsam ba akopɛ me ba cho ayi Pentecost fo bo ni tuo na ayi apostolic fo bo na Methodist fo bo na hwanhwan mo bo nkramofo nyina kyekere no nso da bia bronsam pa cho da so wote ho na wo den se wa mo ani ana hɔ a uba bre abusuafo no bi wo no mo di nipa ne ba ho kura na ni odi betua connotation kura no oni bi enso so yakasa no wote o adenti na wote ho na ade a okoye no ya kire o se mama o guarantee wo ho ba bia yakasa yi yen kasa nkire nipa baako a police fo di Amerika ba ye ho asojafo empanyimfo nipa bebre ahemfo because ye kasa no nipa chaw emra no enko enya police ni o police ni se enka ye duro obi timbisa se na yampa ye duro yi ena nka enye ya me pa chaw nka me duro adom ha nka adomfo kurampo ma me nya de ben mi wura no because nka me duro no na nka police fo ne enkrofo egu gate na no me pa chaw nka bebre nka adomfo omo bo mu TV ho ban se ne be ya mfomso bi anya de be anim guasie bi amama television no bisa ya sia ka cho se ya du uzika mawa san frɛ ni odi chia me no frɛ na ka che nse me ya duro ma anya ya me ma 500 million 50,000 Ghana cedi ba ku kura mpo mfa kwam onya ba ku mpo ma me papa oti ho ya de bi ade beba mo me ka se me galo a me pa cho me galo ni gallon no enni wey wo yare sen anya yade bi akra ne ma o sa wey wo yare sen ne ma wey ba ko a me na me ka kire obebɔ wo nsam antwa beka se ebi wutim bisa se ya duro na ye moti ya duro ana me pa ke ye moti ya duro kura wonu ma na ho beto wa eye Yesu ansa yade na moti ya na besa me pa ke sa uwia na akwa asore enkramofo ba ye ho me pa ke oguma ya fi uba ye bompa ya me se frewanga sa onyame ba bia waduru no enyame na mba ba kire onyansa asese ya na asese me ba cho oba ye sa ya de wia enyame na me ba cho sa tubuta to twene ma me papa kwana kwa som ne wo som no enya sa sunsum no kura bia nka wanti mama meduru ye ho sa na tie ma me papa entena no ma wani mu ase ye de ne sa 2023 ye kwa wieye wo ya de no egusua enyini wo de wo ya nka se nka wa birthday bebre me ka sa kiro me the Reverend Dr. Mosiako dodora from Dr. Sharp the Timo che samia bruni ba me firi kransa ye firi asunsum ne tumi eni ahode ahya me ma me ho no menye bribe na my idea be me di obi ya de ho agoro sa na ti everyday bia me tena se eye adwuma o ba me ho no mafaka so aka si overhead na se usi overhead na se a faka eco new market naka se ubesuo ADB bank kaso ADB bank ne ye ba akopɛ usi o mako anim kakra bia on side right fitting shop bi o no akasa okɔ Dr. Sharp and makura mponi mo o ba mo consultation 200 Ghana cedis no aboa on kakra ye mo aduro no na utuatua everyday bia no me ye adwuma ehwe nyame ma nyame enhyiraw onti nanim nkyiraw o mie kwa ma numbers in the good TV nanim 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 WhatsApp no so na wase no 020 489 7454 Misi WhatsApp no so baako 020 489 7454
nyame nhyira wo beti yenka every day bia ya da se papa panti Dr. Sharp na yete ne nka ne number no frɛ de obodi de wa modin ofrɛ na obekire mu na afei ono wadi nkomo ma me nkomra na mento aso